Шулай деп, хөрмәтле дуслар, без ошо телефондарга өйрәнеп дә беттек, ивет. Чөнки һәр вакыттагыса без инде элек телевизор гына карахак, хәзер рәхәтләнеп торып социаль селтәрдә карайбыз. Төрле блогерларда. Шулай дип, дуслар, без тура эфирда эшләйбез. Өфе вакыты үз эшен дәвам итә. 295-98-72 безнең тура эфир телефоны. Өфе калаһының коды 347. WhatsApp андары 8-30-24-24. Бушка гына улай дип мин үземнең хәбәремне башламаным. Чөнки, әлбиттә, без яратабыз кистәрен ятыр алдынан ашап утырганда хатта телефонны алмаенса карайбыз безнең яраткан блогерларыбызны. Һәм шул яраткан блогерларыбызның береһен өстәүнә яшь блогерлар дип әйтәм, хата булмас. Кунакка сакырдык Зарина Исмагилова, хәерле кис, һәм инде Алмаз Карагулов. Һез ысын күңелдән күрүемә бик шатмын. Ошо эфирда һәм бушка гына без блогерлар дип алманык. Һуңгы вакытта блогерлар кайберләре вайндар төшерәләр, кайберләре төшерәләр төрле проблематиканы, кайберләре төшерә үзенең шәхси тормышын. Тордым, ашаным, яттым, кайдалар бардым, юындым, һәм инде йокларга яттым дип. Мына һезнең блог гомумән әйткәндә нимәне күрһәтә? Минең блог лайфстайл турында. Һин әйткәнчә, йоктаным, ашаным, шулай. Һинеке? Қара, мен әлі хине пока тыңлап тұрғанда, шу әттім матур итеп, башқұртса, өзіңе келген башыңа ойдарды рәтләу, әлігі вақытта тегі бет көбінсе руса елешеді. Бет вообще талант, вообще красавчик. Yok, кім нендей икмәк ашай, аңлайһың мы юк бұл? Теләһең мы, теләмәһең мы, үрәнәһең. Реально матур һөйләйін. Блог бойынша әйткәндә, менің блог әлігі вақытта көбінсе всякий приколдар, пранктар, шушындайрақ, короче. Онда иногда ярдарда халы берем, шуларга публикация эшләйем. Юк, мына, мин Алмаз сені күптән күзәтеп барам, һәм ниндәй дә булһа проблеманы һин күлке форматында күрәтергә тырышаң бит инде. Без инде видеороликтарда, видео тасмаларда йыйып алдык. Буны әлбәттә эфир дәвамында күрәтербез. Беләһегезме, бында нимәһе мына Алмаздың әгәр дә блогын алып караганда, һиннән башлавым килә. Чөнки һин бу блогты беренче булып башлап киттең шикелле, Заринның алда ит. Нисек башланып китә? Бында тәү сиратта төрле битендә урамда йөргән хәлдә, киләле монда дип, мәсәлән, шулык бер егеткә бәйләнеп, бында хугыш башлаганмын дигән, юк, монда Алмаз ултырала. Мин үземнең дневнигимда башлайым дип илаган. Шундай кадерле дәфтәр дип башланып китә итендә. Һинеке, мәсәлән, төрле битендә кайда бардың, кайда нимә яхшырак? Әйткәндә, мине блогка алып килде Алмаз Карагулов. Бана, бушка сакырмаганбыз. Шуңа мин уга бик рәхмәтлемен. Ул мине беренче күреп калды һәм ул мәлдә ул вайндар төшерә башлаган. Уга кыз караган. Һәм мине сакырды. Мин беренче тапкыр китеп барганда уйлап барайным. Рус айтам, зачем я туда иду, что я буду делать? Это же капец, уйланым. Бына шулык, ата-әсәйләргә дә әйтмәйме? Безнең бит инде нимә юк менән булышып йөригез? Чөнки бит инде һәр вакыттагыса блогер тәһәң нишәптер кешеләрнең һаман да күз алдында эшсез йөргән бер кешене дип күрһәтәләр. Юк, минем әсәем ягынан әйтеп китәм, зур поддержка килә, әмма мин историяга сыкмаһам, әсәем уже шылтырата. Һин кайда, нимә булды, нимә эшләп историялар һалмаң дип уже. Мына һинең күк, минекелә, әгәр дә мин эфирга дүшәмбе көне сыкмаһам, яисә кесе юма сыкмаһам радиога, миңа шылтыратулар башлана. Улым, һин кайда? Һин нишләп эфирда юк? Әллә эштән кылдылармы дип карадым. Ысын мәгънәсендә шулай, мына һезнең бит инде блог сыкмаһа, димәк, һезгә нимә булды дип. Нисек карай һинеке? Менеке, саққана алданырақ несегерек болған өйлеп кетем. Ең башта бірінші башлагас, біздің де башқұрт блогерлар вообще юғыне бетінде. Онда мен снималда, Илнара снимала бетінде. Бірге түшіріп, онда идеялар ойлап, штурмау етіп отыра тұрған ек. Біздің саққана аналогично икенсірек реакция болды. Бізге қаранылар қырын тіп, бізге қаранылар юқман болшағы тіп. Бізге айттылар, то, что башқұрттар ол айтмай? Позорите башқұрттарды, позорите онда фамилияны. Шындай высказываниялар бұлдар, даже одногруппниктар онда қырын қарап, матқылты өргендер. Но біз башқұрттар, біз алға, если начали, все, уже алға топим, поэтому аптарап тұрманақ чисто. Если позоримся до конца, дегендай, спустя несколько проб и ошибок, ешартып алып, алға бардық. Әлі вақытта, әлхамдулилlah, күпме башқұрт блогерлары, күпме онда, пока миллионниктар башқұрттар арасында yok, но результаттар апарып көп. Мен білуімсе, хин бір янден, хин? Әбелил. Әбелилден.
Тимәк, әлі мұна қадіргі мәлді біздің блогерларды алып қарағанда несік ойлайсыз? Олардың сифаты елдан ел яқшыра ма, әлі шулық бір уровеньде тұра ма, орында тұра ма? Мен әлбетте яқшыра деп ойлаймын. Яқшыра. Блогердар, Аллаға шүкір, бізде көбейгендан көбейе. Олар көбейгәс, ол русский айтам было. Означает, что люди не боятся камеры, то, что они наконец начинают раскрываться, и то, что их больше, это наоборот круче. Да. А мына ғымман айтканда, ямғиятта, ол блогердар керек ме, жоқ ма? Керек, конечно, настроение көтеруге, а вот артисттар немеге керек. Бізге настроение көтерушін бетінде взять онда кімдерді онда взять еще? Онда взять КВНщиктарды. Тоже настроение көтеруге бетінде. Но хен күн хайын онда КВНға барыға керек бетінде, онда орын бронировать етуге керек. Онда хен бір сағат кіна көре алған. А бұнда оларды қарайын, олардың өмірінде немеке происходит. Керекли сифатлы дұрыс болайын. Сифатлы өзіңе лайфхактар сохранять етіп алайын. Бірей қыдық приколдар болған, етәйін. Бірей, даже вот банально, бірей, букет матур көріп қойған, уже біләйін, қайдан барып оны алып ола. Или телефон, допустим, Кингстордан. Тимәк, айткандай, Тимәк, біздің бітінде бар Хіздің тәу сиратта, хіз бетінде юмор үлкәһендә эшләйгез. Шулай бетінде, юмор үлкәһендә эшләгәс, монда тәу сиратта халыктың күңелен күрерсен эшләйгез, дибет. Тагыла унан тыш, безнең лайфстайл дип әйттек бетінде, ул үзеңнең көндә нимә эшләгәнеңне күрһәтеп бару. Монда инде төрле, мәсәлән, әйтәйек, кайсы урында яхшырак, мәсәлән, шулык булган ниндәйдер тәмле урын, мәсәлән, анда тәмле итеп торып ашаталар икән бит. Өстәвенә бардыр бәлки яхшы урындар, кайда мәсәлән сифатлы кием һатып алырга мөмкин. Бунлар безнең бит инде блогерлар күрһәтәләр халыкка. Һез үзегез моны нисек уйлайсыз? Һез бит инде халык алдында нисек тә булһа үзегез өчен бит инде яуап бирергә тиешсез. Моны шундай хәлдәр килеп сыккан мәлдә һез нимә эшләйсез? Біз, вот мен ingimiz айтып кетем, біз бірінші орында әлігі вақытта өз ара тоже сөйлешіп барабыз, и информация бірей онда келсе, біз виз проверяйт әуедінде. Потому что біздің сөз, ол тоже ответственность бетінде. Ол яңылыш кішіге әйті беріп, онда можно бірей кішіні яңылыш натравить бетінде. Мына шулық, мен немен айткім келе, мына алып қарай қазақ блогердарының мына ике егет ұлтырды бетінде. Түрмәге, сөнке олар айтайыны біз білмейбіз, бұндай түрлі мутлашусылар схемаһына инеп киткәндә, мына безнең бит инде безнең түгел, шулык хукуки яктан кешеләр әйтәләр, улар белеп тә мына халыкты акса менән алдаштырган дигән бит инде. Һәрбер блогер бит инде яуаплы булып тора бит инде. Конечно. Ол в любом случае кешенең үзе үтәсә ул даже обычный вот теге карасу баһалы, подписчиклар баһалы, если ул карап, она беремеки хатып алган буһа, и ул продукты не соответствует уже әйткән хүзләренә, то улнан смело может хорага инде. Нимә булды? Да. Если мы выдаем репутация беренче орында. Асын айтам. Переживаем. Тәүсиратта. Мына алдан айтып үттек бит инде, безнең Алмаз үзенең төрле вайндарын төшереп, беренче вайн әйткәндә нисен сыйлда сыкты? Вайн аңлатып үтәйек. 19 елда. Бұл инде кыска гына шундай видео тасмалар, ул тасмала һәр вакыттагыса юморга хуартылган видеороликтар. Әйткәндәй, без йыйып алган, мөмкин бу айда күрһәтеп үтәйек. Қадірлі дәстәр, мен әлі вақытта нық қиын. Вообще прям нық қиын. Прям морально қиын. Прям еще менің избіті тәна ұрта. Ну, этот вот, минуға, конечно, бірден айтпадым, конечно, но меня прям нық қиын. Сенің ненде телефон? iPhone. А менікі вет Samsung 8370-52X. А сенің камераң несі мегапиксель? Ну, мен білмеймін несі онда мегапиксель. Была мне просто картинка нравится. А менікі вет 738 мегапиксель, 738 мегапиксель. А сенің батарейкаң несі өңге еті? Бір күнге еті былай. А менікі бір елға еті, понял? Бір елға еті. Нисик Америкала шигаретлер. Вы помните? Вы все, конечно, помните. Как я стоял. Я забыл, мама. Ничего страшного, я тебе помогу. Приблизившись к стене. Взволнованно ходили мы по комнате, и что-то резкое
в лицо бросали мне. Ой, молодец, сынок, ты молодец! Я молодец! Я горжусь тобой! Нисек Башкортостанда шигырь аттайлар. Yeter yıllarga değinmeyin hine! Neme kızlar kumak yıla oturasın? Мен hini malay tip taptım вообще-то. Kız bulgan iken. Давай yatla şu şıgırında. Быйыл yatlайсың mı yok mu? Мен халқымдың сәске көңілінен бал құртындай әне иямын. Иямын да не білмеймін. Yeter yıllarga! Ул бал құрттың önce yiyip damda өсіп кетті. Бұл хаман önce yiyala, önce yiyala. Şunan! Әне ияла, не ияла. Мына ушундай видео тасмалар карап өттүк. Гүммен айтканда кайдан идея келе? Идеяларды біз урлайбыз һәм усовершенствуем. Казахтардан. Я, вот сен айтканда вот кайберден үзләре уйлап сара. Ул процесста теге, инеңдә вот ошай теге, билмәм, ошай теге музыка келеле, башка, оп, хугала, и синең уже башың идеялар генерировать ташлай. А инеңдә вот карайбыз да икенче блогерлардан сәләбез. Үзебез переделывать итәбез инде. Хәзер инде күптән трендтар сыктылар, шул трендтарда төшереп монтажабыз. Да, трендтарга тоже теге соответствует тырышабыз. Бұл инде мына алып карайык бит инде шул казактардан урлайм дип әйттегез инде. Безнең башкорт артистлары иң беренче казактардан ердар урлай торган инде. Хәзер блогерлар. Мына телефонда алып караганда, мына телефон мына Vine төшкәннегез, гомумән әйткәндә бұл битинде һәр бер авылда, һәр бер калала булган хәл битинде бит. Шулык iPhone-дан ниндәй мәсәлән серияһы битинде 12, 13, 14, 15 битинде бит. Шуның менән бетте. Ә бунда инде төрле Pro Max-та әле инде мегапикселдәр менән битинде. Бұл битинде халыктан алынган битинде Vine. Гүммән әйткәндә, һезгә әйткәндәре юкмы? Шулай, мәсәлән, башкорт халкы, башкорт егете һәм кызы шундай бафалкы булырга тиеш, едди булырга тиеш. Ә һезнең бит инде роликларда шундай шаянлы, нимә дип хейтерлар, нимәләр язалар һезгә? Зарина әйтеп киттең дә Мин кисә йырымды сыгаргайным. Меня да баштанлар. Зарина йырлаганын ишеткем килә инем. Зарина йырлагас каскым килде дип. Охо, бана бер хейтер. Бер хейтер. Һәм бөтә кешегә охшап булмай. Шуга бер кешегә һин охшайһың, икенчегә охшамайһың. Ул кешеләргә карап көчлерәк буласың. Да. Хейтерлар безгә вообще нимә әйтеп алганнар? Hem башкорттарды позоришь, короче, мен күрһәм тукмайм дип. В итоге без күрештек, ул хейтерман, ул говорит, мен язманым ди, короче. Ну, шул торып сөйләшеп алдык та, төрле историялар булды. Реально уларда сөйләһәң, короче, һезгә бу 1 сагать итмәйсә. Онда һезнең эфирыгыз реально әз буласак. А так, гомумән алганда, күбенсә кешеләр онда язлар, нимә әйтеп. Бер прикол, онда обычный хейтерлар, вот бер кеше, бер ике үз кеше генә, алар постоянный постларга язлар теге типа, не смешно, кызык түгел, онда мыскыл итәһең, касан уны, короче, берәй урынына утыртып язлар. Һәм хейтердар үз негатив эмоцияларын кайда итәргә белмәй, мөмкин безгә ядырга шуга. Кстати, вот реклама. Если хейтер, һезнең онда язлар насар хүдәргә йылып киткән икән күңелегездә, вот онда һезгә берәй окшаткан кызыкка һезгә онда займы. Минем последний рилс астында. Минең рилс астында языгыз, короче, үзегездән. Ул безгә ахваттар күтәрә. Тупой, насар, Vine тип. Минең блогка инеге дә без карап сыгыр. Без бөтә үзегезнең хистәргә дә язып. Мин һезе күтәм. Алмаз Карагулов менән доставочка булыр ди. Бул инде беләһегезме? Булар бушка гына ул әйтеп эндәшмәнеләр. Нимәгә? Чөнки бунда бит инде әгәр дә һәр бер комментарий кеше яза икән, тимәк бул видеоның сифатын күтәрә. Әлбәттә, конечно. Төрле сервистар аша бит инде. Алмаз, шундай һорау. Безнең Бөрьян егете буларак бит инде, һин Vine-дарды төшерә башланың безнең 19 елда, бит. Нисек килеп еттең бул Vine төшерергә дип? Короче, мен вообще до этого, ты что, армияда служить йөргән сакта? Унан алда мен КВНщик булган мен. Мен КВН алдынан да. Мен блокка төшеп еттем аска төбенә тиклем. Бунда инде унда мен вообще шаярайным. Мен шаярайным да, короче, сценарийдар язам да КВНга келем. И Фидан агай как раз үкеш минең Vine-дарды ул говорил, бу сценарий түгел, был Vine. Ул һин менә вот ошоны караһаң прикольно. Сахнада мен күрәм, мен һәр күрәтәм кешеләр унда теге көрә
сақтар, оқшаясақ кештерге, короче. Он говорил, он ты вообще весь бетахля, короче. Говорили то, что хинен намекеен кештерге бармаясақ деп. Меня не поняли. Поэтому я усыктым мен сказал, КВН-дан кетем, өзінің блокты буду теге раздевать айттым да, и все. КВН-дан бірге мен әп кетті. КВН-дан көп кештерді әп кетті. Мына хинекім біләуді бейтін. Хин бірінші тапыр олы вайындарды, қысқа видеоларды түшіре башланың. Алмаз мұнан бірге. Ғыммен айтканда бірінші язылусылар, икінші сит кешілер язылусылар келе башлағас, ненде хистығылар болуы? Қиын болды, сүнкі мен ғафу етігіт бүтәхелі, сүнкі мене рус тілінде өт фікірімді еткерерге. Қиынырақ? Рус тілінде... Еткеру рәхәтірәк? Шуға әдірәк рус тілін қушып, Хүләһәң да була біздің эфирда. Айда, рахмет. С появлением новых людей появилась, так скажем, появилась ответственность. Из-за этой ответственности я начала сильно переживать, и я в себя закрылась. Я на протяжении всего года говорила, что нет, я не блогер, нет, я не блогер. Пока мне это не начало нравиться. На улицах люди узнают, мне уже нравится. И как-то влилась во все это. А мына һеҙҙеңсә, блогер ниндәй булырға тейеш? Искренний. Искренний, обычный булырға тейеш. Ысын күңелдән, ябай, эскерһеҙ. Да, теге, білмәй, несі башқұртса былай екен, но без злых намерений. С чистыми намерениями булырға тейеш. Вот теге, ысын асық күңеллігі. Асық күңел, білем де. Қараусылар искренностьті көрәлер шуға. А мына һеҙ үҙегеҙ трэш-блогерҙарға нисек ҡарайһығыҙ? Мына беҙҙең бит инде Аллаға шөкөр тип әйткем килә, нишләптер мин күргем килмәҫ ине беҙҙең башҡорт блогерҙар араһында шундай трэш-блогерҙарҙы, сөнки мына алып ҡарайыҡ, икенсе беҙҙең мына Рәсәй кимәлендә алып ҡараған блогерҙарҙың араһында бар трэш-блогерҙар. Бында инде хатта ҡарау ла ҡурҡыныс. Хайповать нужно, но нужно в меру это делать. Ну, у каждого блогера свой зрительный. Бездә нишәп улар юк, нишәп Татарстанда улар юк. Сөнки бездә менталитет икенселәй. Если шаярып, унда туристик мәнгенә урамда йөрөһәң, икенсе көнне либо фингалман, либо чапалакман. Асын нисек кенә булмаһа ул сынсай. Біздің қатын-қыздар блогын алып баруы еңілірек деп ойлайсыңмы? Әллә ер-егеттәргә еңілірекме блог алып баруы? Интернет селтәрендә күбеһе қыздар ултыра, шуға улар егеттәрде ҡараясаҡтар. Шуға егеттәргә Кыздарға рәхәтрәк. Егеттәргә рәхәтрәк. Мин нишләптер кызларга алыр дип уйлыйм. Кызларга рәхәтрәк реально. Короче, вот минең 76% бит. Мин 76% кызларга карайлар. Мен кызларга нимәкә күртәм? Без унда вот реально без машиналарында карайбыз да, обсуждайтабыз бит, унда бер әсәки. Үзе юмор. Олар аңламайдар уны. Кызларга? Һин матур, шуга һине карайдар. Аңлаймы? Матур кызларны кызлар яратмайдар. Ай, рәхмәт. Мына әйткәндә килешәм. Заринман, сөнки бер вакытта мин инде катын-кыз, икенче катын-кызга хокланып карап, сын күңелдән үзенең хис-тойгыларын yetkергәнем, җиткәнем юк. Бу алып карайык. Мына мин нишләптер катын-кызларга блогта алып бару еңелрәктер дип уйлыйм, сөнки уларның һәр вакыттагысы яң косметика барлыкка килә. Косметика это решает. Һәр вакыттагысы уларның яңа киемдәре барлыкка килә. Әйбердәр решает ата. Һәм шуны күрһәтерсең. Безгә мына Алмазма икебезгә елына бер тапкыр бер ыштан һәм өстәг безгә футболка алһак, шул җитәлә гой. Потом подписчиклар могут ядрга ничек в одном и том же постоянно ринг. Миңа эфирга шулай дип язалар. Буны инде һезнең генә проблема түгел, бездә лә шундай проблема бар. Өстәүнә Зарина безнең яйлап йырысы була башлаган. Тип без алдан хәбәр иткәнлек бит инде. Яйлап блогерларда сәхнәгә менә башланы. Нисек карайһығыз буга? Алмаш, мин сәхнәлә давно. Миңа охшай сәхнә. Мин сәхнәлә бейем, ярдайым, һөйләшәм, аралашам кешеләр Хораудар буһа, хораударны ябып бирәм. Мин сәхнәгә сыгам да, мин вот әйтәм булыр, мин кайфую. Реально. Просто миңа охшай. Поэтому мин шуга сәхнәгә. Мына Зарина күптән түгел, мына безнең күптән түгел бер шәп сара үтеп киткәнне, бик масштаблы дип әйтәм дә, бер дә хата булмас. Һәм ошо сарала һез беренче тапкыр сыгыш ягаганны нисек охшанымы юкмы? Охшаны, әлбәттә охшаны. Зрительләр дә күп булды, шуны охшаны. Бер генә минус урын етмәне Тинькофф Холлда, Укнеска каршы, шуга. Бөтәһлек килә алманы. Бөтәһлек килә алманы.
Бөтәле хыялманы. Бөтәле хыялманы инде. Сығыш яғандан һуң кешеләр нимә дип язды? Шул бер генә насар комментарий булды инде, баянга әйтеп сыкканым. Башка һин молодец, бик һәйбәт булды дигән булдым. Минем аудиториям бик яхшы, ул һәр вакыт мине поддерживать итеп тора, яратып торалар, шуга мин уларга мең рәхмәтлемен. И һәм һәр вакыт меня йылы һүзләр язып торалар. Һинең беренче тапкыр йырың сыкты 2020 елда тирәһәй. 2020 елда бу инде без нимә яратабыз? Без кызлардан алда машиналар яратабыз. Буга багышлап үз хис-тойгыларын алмас инде шәп бер машинага йыр багышлап бирелгән. Мин просто башкорт эстрададан тыңлап карадым да, онда бөтәле мин һине яратам, ул һин мине яратмайсың. Нимәкәй шай сәскәләр, онда ятрыгында ярдыйлар да. Мен думаю, чим машина турган мотор да инде. Тыгы егиттер яртабай, шуга. Минеке түгел, әмма мотор әйдә төшерә. Надо брейне Mercedes S-класс купма, ярдап карага керек. Вроде мотор хөйләре, и всё. Ялдым. Мына кемдер безне карап ултыра, хәзер аңламайдардыр, бәлки. Мына Алмаздың без видео тасмаларын күрәттек, әмма ләкин Зариноныкын күрәтмәдек. Мына шу әйдәгез мотлак рәвештә шуны карап үткәндән кире эфиребезне дәвам иттербез. Ғафойдығып, сибәр мотор ғылуға әлі бүкет алып бірәғыдым әлі. Мотор сәскәләді. Шоты сәскәң? Айдан лайық әйдік. 2000 гына бары тек. Көп мә? 2000? 2000? Мотор сәскәләді. Айда, мотор ғылуға. Рахмат. Рахмат. Хабылағып. Тоқтағып, ғафойдығып. Сибәр мотор ғылуға шәрік бөлет келді келмей ме? Көп бұдары. 3000 бары тек. Айда лайық. Ладно, мә. Рахмат. Хабылағып. Рахмат әйдік. Барала һинең өчен генә моторым. Әзер ламитек. Ялда ха. Ладно. Ой баха. 100 сум бирәм ит әле. Рахмат агай. Рахмат. Хайыр булып бискер. Зур рахмат агай. Молодец. Мә, ал шарларыңды. Нисә сукты монда? 3. Бер. Миңа 2. Калганы өдәке. Кемдә алдайым тиң, бомж. Бер. Действующая бизнес-идея для девушек. Погуляла? Сразу на колени упал. Ну, красивая же. Мына, ошондай видео тасмалар карап өттүк. Алдан айтып өттүк бит инде. Биринчи тапкыр шайтып сыгыш яганың халык алдында. Һеҙҙең фекерегеҙ буйынса йыр аҡшанымы? Тауышым аҡшанымы? Чөткиде. Йыр бик һәйбәт, бик яҡшы. Тауышы ла матур. Әгәр был йырҙы кем яҙҙы? Айтуған Айтҡулов. Айтуған Айтҡулов, аранжировкаһын. Аранжировканы Илнар Ганиев эшләне. Бик шундай матур, сағу һәм инде сәхнә килешеп тора, яйлап беҙҙең бит инде. Мин сәхнәлә 5 йәшемдән. 5 йәшеңдән. Әйе. Әгәр дә төпкә төшәк, без бит мин Инстаграмды, мин социаль сетьләрдә үҙем был беҙҙең инде ярамаған социаль селтәр. Мин әйтеп үткәнсә, беҙҙең Рәсәй Федерацияһында был социаль селтәр туҡтатылды. Шуға ғафу итенәм был һүҙҙе әйткән өсөн. Социаль селтәрҙәрҙә мин ҡараған саҡта төпкә төшһәң, онда иң беренсе видеоны иҫләйһеңме, юҡмы инде? Юҡ. Иң аҫҡа төшкәс, иң беренсе видеоларҙың береһе, ул инде мәктәп алдында 2 ҡыҙыҡай 2017 йылда рәхәтләнеп тороп бейеп йөрөй. Әлбиттә, ул видеоны беҙ алманыҡ, әммә иҫкә төшөргә кәрәктер дә тип. Шулай итеп, шундай һорау килгән. Нисә урыс телендә уҡыйым, мында урыс телендә килгән. Сколько бомжей пострадало, пока Зарина снимала свое видео тигән? Алға шүкір берәү генә. Берәү генә. Зигазинскийға сәлам. Әйе. Әйткәндәй, элек ул аҡса Таулы хәҙер үҙе киреһенсә кешеләргә аҡса тарата. Шулай дип, өҫтәүенә, беҙ әйтеп үттек һеҙҙең ғөмүмән әйткәндә, быны әйтергә мөмкинме ижад дип? Әллә
Бұл үденсәлеклі ижат. Сөнки алы барыға кешеләрді қаратырға, чтобы кешеләр өздері инеп хиңа подписываться етіп қаралархын өсін, өзіңнің блогыңда онда раскачивать өрісін. Определенно талант керек бетінде. А талантлы кешелер олар ижат кешелері. Поэтому... Алмаз потихоньку подвел к тому, что мы с ним талантливые. Давай. Ауылда хин бір малайды хүлендіріп өрі тұрғайын, әр вақытта. Шыл видеоны көретмейдер, пожалуйста. Мені шынан Байназар мәктәбіне кіртмейдер уже несеме ел. Мені сказали, мені айтып қойдыларында. Мені бірнесе оқытусыз шылтыратты директор. Мені айттылар, башқа бұл мәктәпке кірі өріме. Хин Насар егет. Насар егет өйінді. Мәселен, хин қарағанда, хин ғыммен айтканда, Кавказ халқына оқшаған. Біриян ысын башқұрт егет. Біриян ысын башқұрт егетті. Әгер де хинің алдыңда, хині білмеген кіші башқұрт тілінде ұшындай болды ма мәлдер? Хин башқұрт түгіл деп қабыл етмеген кішілер. Вот ысын айтканда, күн хайын. Күн хайын келілерді. Біремен танышып алған, әйтілер сразу же. Хин, брат, вообще башқұртқа оқшамағаны. Мен көрі, әмин, короче, менің бір гene яуымынды. Гел айтам. Мен көрі, біздің бүргенде хин просто болғаны жоқ. Біздің бүргенде бүтті әлі. Біздің онда таулар, біздің онда елға, ағедел. Біздің онда бүтті әлі харак күті, нетілер, и приораларда заниженный рейдер. Хіз біләгід ме yok mu? Блогер күні бар ма yok mu? Бар. Қасан білділен ау? 15-ші неме келі? Қарайбыз. Білмейм. 15-ші, мен естен мұйса 15-ші қотлағайны мені бір иней. Иней? Башқа мен язма тип. Ноябрь шкілі? Ноябрь, Тілі 23 тілі 15. Ғыммен әйткенде, хіз ялмышағыз 14 июнь білділен халық ара. Бір күнгі бір шапаздал иней. Шуға біліп қойығыз, ядып қойығыз, 14 Алла бір тағыла көплеп сақырып, блогердар күнін бұнда білділер біз. Ноябрь? Июнь. Достар, шундай хұрағы деге. Біздің Башқұртстандағы болған блогердар бір-бірі менен ниндей мүнесебетті? Дос мы, дос түгел мы, бір-біріне ярдам етегіз мы, yok мы? Кімдер хізге ярдам етер? Можно. Біздің башқұрт блогерлары, көбінесе просто красавчиктар. Реально. Взять онда домохозяйку, бір-бірімен коллаб ештеп тұрылар, бір-біріне ярдам етіп тұрылар. Біз көбінесе, наверное, бірден идея өсін. Бір-бірізге ярдам етер өсін. Сүнки, чем хенің достарын көбірек, блогердар. Хен өте башлағас, екіншілер тартырғар артымдан. Чтоб хенің ұмаулар бір бұғындар. Потому что көмәкләшіп, реально көслі. Бірдіңден хенің толық әдірек. Шуға бір-біріне нық поддерживает. Башкирская домохозяйка айтып. Топ. Хөлей башлағас, ол яш блогердарды удартынан тарта. Ол бізге пример болып тұра, шуғалы. Мира Шапай люблю. Чисто уважение Мира Шапай. Ғым әйткен, біздің сиктәш республикалағы блогердар мұнан аралашу башланды ма, yok mu? Несіп қарайғыдыларға? Менің башланды. Қазандағы әлі бір-екі блогермен әлі вақытта аралашам. Яқшы, қыдыққа, яқшы егет. Тоже ярдамсылдар, но көбейінсе біздің менталитет татардардан прямо нық отличаться етейінді. Олармен сөйлешуі қиынырақ. Может, бәлкі олар мені білмегендер үсіндір. Возможно. Но көбей әйтілер, то, что даже если олармен олар таныш болған болғанда, олар бір-біріне оқаттым құлды тартып бармайдар. Өздерінің интерестарыма, если олармен аудиториямен, ахваттармен бірі маған, олар хиңа, скорее всего, откажут. Қырын қарайсың. Біздің бұнда ондай нәмекей нық yok. Әдірек. Бізді әдірек, бар, әдірек. Демек, бүті әлі елі мүнесебетті, һәм ұшы ноталы теп әйтейік, біздің де хава тұрышыла елі болыр деген үмітті, хава тұрышынан хүн біз керейленіп қайтырыбыз ұшы эфирға. Шулай деп, құрметті достар, өфі уақыты өзішін дауам еті, әзден шылтыратылар күті, өдекейді 93-92-72, өфі қалағының көді 347, WhatsApp хандары 2-47-24-24, шылтыратылар күті, біз бүгін еш блогердар тұрағында өдер өті, һәм ғыммен әйткенде блогер, кім ол, ниндей іштер башқара, деген қарауға жауап еділі, біз енді қонақта сақырдық. Шулай деп, біз алдан сөйлешіп өттік бітінде, ғыммен әйткенде блог түшіру, блогты алып бару, шундай бір зор еш деп, evet, hanay бұл бетінде. Бұл
эш ниндәй дә буха сығым килтерәме, юкмы? Оны һәйләргә ярамай дип уйлыйм. Қалай, матурға айтып фарап қойды ол? Зарина біріншісі Юк, Нинде сығым келтірі? Әлі һез ғылмен әйткәндә... Бізді біләләр, кішілер шул, бізге зур сығым келтірәй. Әйткәндәй, ақсала келтірі? Һәм рекламодательдар... Менә келтірмей, менә бір нәмәле келтірмей. Келтірі, алдай. Вайше, алдай. Бұл, ярар, сығым келтіруден тәш. Біз бетінде блогер тегас бетінде әйтіп өттік алдан, индейді бұлға шындай іші дерген кішіні көз алдына келтірелер бетінде. Сүнки әр бір нәмәні ішләп сығаруыла бетінде, ниндейді бұға продукты деп әйттен бірді қата болмаз. Оның үшін көпме іш талап етілі. Әм өзіңіздің түрлі вайындарығызды, түрлі видеоларығызды ішлеген сақта, бұнда бетінде монтаж бара бірінсінен, екіншінен аудио яқтанда сифатлы етіп ішлерге керек. Үшіншінен бұлны ішлер үшін вақыт көп кетемі, әлі қадір бүті әлі тез ішлемем? Бүті әлі тез ішлемем, сүнкі русы айтканда рука навита уже. Алдан қиынырақ бола тұрған? Алдан айы. Несік іштерге, несік монтировать-терге, несік оформлять-терге, оны білмей тұрған. Біз ютубтан қарай тұрған. Бұнда үс күні видео бола тұрған, монтаж бойынса. Башын ең баштан. Потом әлі вақытта олар башы тұптуы. Монтаж, бітірмеке бойынса. Демек, әгерді кіші өзін қызықлы етіп пана екен, ниндейдер мәлкі хүнәр ехелер, бүті ер шарына көретім теге, демек ол тәусиратта ең бірінсі хүнәр бұлырға тейіш видеоны дұрыс монтаж яхауын дейд. Әлбет. Шулық видеоны түшірдің гіна түгіл, әм аны бірінсінен дұрыс түшірре білерге керек бетін дейд. Мұнда бетінде түбіне түшіп кеттәк, бірінсінен план, екіншінен свет, үшіншінен тауыш. Storytelling, сценарий. Сценарий. Ұшыларды бүтәхінде кем ойлап сағара? Хіздің бар ма ярдамсыларығыз? Yok. Мен өдім ярдамсы. Ярдамсы, ярар, аңлап тұралып. Қай бір кішілерге өтінде өт? Мәселен, кімдір бір қайда ішләп берейдір өт? Оларға айына нендей де бұға план қойыла өтінде өт? Ұшы планды ішлерге тейіш шаңхен екінші кішілерді алып әйткенде. Амына, хіз бетінде өзіңізге ішләгәз, хіз өзіңізге несік план қойығыз? Біздің план аудиторияны көйтерге, һәм оны юғалтмасқа. Бұнда өйтінде, мәселен, бір айға контент план түдірге керек. Бұны несік башқарағыз? Мен башқармайым бір несікті. Сөнкі өйтінде ялқаулық деген әйбір бүтәхіндері бар. Да, но вот ойлап қарағанда, можно несік ішлерге. Можно однахана 6 күн ятырға лайбет. Бір күн үсінде екінші однахана весь контент план маңында весь расписывать ерге. Шоға бізді, скорее всего, ялқау тейдер. Но біз реально шулайырақ, сетен қараған реально іші дейірі неше бұл заводта түгілу. Неше бұл қолына камера тұттап алғанда, ошай өзін елмайып түшіре берей. Но екінші яқтан, шу камераны тұтып қара, өзін түшіріп қара, біремеке онда ойлап историяны, ешткен бар да енді анекдоттар сөйлейдер. Вот кімдер анекдот сөйлей, вообще күлкі түгі реально. Қарайғында енді вроде насар анекдот сөйлеп. Кімдер шу анекдотты пересказывайды. Мен оша қарайғында ол анекдотынан күнә, өзінен күнә, онда потом шу екінші кешеге сөйлегенде күлә-күлә сөйлеген бетінде. Это тоже надо уметь. Ойлап қарағанда, если шул саққана хотя бы базовый данныйдар хеда болса, можно өзіңнің блогыңды баштарға. Кішіні қыдықтыру, кішіні өзіңнің артынан алып бару, ол үлкен ішті ойлайым. Да, даже әлі вот сөйлеген сақтала, біз өдебесі онда акцент іштәйбет, біз өдебесі асық бетінде. Шуға бізді, надеюсь, әлі екінші каналдарға переключать мәгендер. Бұл, біз хіздің блог бара көбіхінса башқұрт тілінде. Бұл енді түрлі шулық алдан мұна видео қарап өткенде, қатта Зарина шундай мотор, башқұрт элементлі кейімді өтіп кетті бетінде. Ғыммен, хіздің ұй шундай yok mu? Мәселен, ниндейді бұға комьюнити ішлеп, бір 10 блогер ма, 15 блогер ма, башқұрт аудиторияғына көбірек ұшы башқұрт әйбірдері тұрағында хілерге. Бұл ғын ол юмор яқтан? Бұл ғын ол юмор яқтан, бұл ғын ол түрлі
күлкі форматта, әмма ләкин біздің нисек башлана бит инде. Интернет селтәрендә һуңгы елдарда дип әйтәк инде, әлбиттә башкорт контенты күбәйде, әмма ләкин икенче сит телләргә караганда безнеке һаман да әзерәк. Буның менән килешәгезме, юкмы? Килешәбез. Килешәбез. Икенче блогерлар менән бергә төшәргә уй бар, әмма икенче блогерлар тотып алып булмай, сөнки бөтәбез һәр сак яктарда ираватабыз шуга. Мына шул Казакстандагы алып караганда егетләрне, кызларны кемдер блогер булып эшли, алары күптәре яйлап мини фильмдар һәм инде сериалдар һәм тулы метрлы фильмдарда төшерә башлаганнар. Һезнең шундай уй юкмы? Мәсәлән, шәп булыр инде шундай, әгәр дә башкорт сериалын шул блогерлар булдырга. Мен Аскарга ялгайм. Не, эндәшмәне пока. Юк, буны бит инде һез кемдәндер көтеп утырга тиеш, түгел. Мен сделал, вот менен немеке требовалось, ялдым. Мен говорю, вот мен теге фильмда сериалдар төшергә. Тимәк, бар ундай фикер инде. Конечно, конечно. Бу без ондай эшкә үсеп китһәк, бик куанычлы булыр иде. Тимәк, әлбиттә шуга килеп бетерсен, нинди дә буга кимәл кирәк инде. Әй. Тәүсиратта. Һез үзегезне хәзерге мәлдә нинди кимәлдә дип уйлайсыз? Гафу итегез, мине ондай хәлләрдә аңламайм. На каком уровне институт? Манкорт. Булмайык манкорт. Гафу итегез. На уровне, наверное, до 100 тысяч подписчиков в Инстаграме. Он до бар битінде от ней вообще тысячные аудитории есть, есть до 100, есть миллионники, есть потом уже дальше. Чуть ниже среднего. Чуть ниже среднего. Да. Бұл тимәк блогерлардың һәр вакыттагыса язылучыларның ханына карап билдәләнә инде бит. Мәсәлән, шулук алып карайык бит инде, әгәр дә уның сифатлы контент, әмма ләкин уның шулук язылучылары бер 3000-5000 генә булса, был сифатты күрһәтмәйме? Нисек уйлыйсыз? Күрәтә, ул временно, ул в любом случае ул Кеше кызыклы булса, ул үзенең аудиториян табасак. Безнең бит инде блогер ул кем? Ул беренчедән үзаллы, икенчедән үзенең тормышын күрһәткән кеше бит инде. Өстәвенә фотодан тыш бит инде үзенең нимә уйлаганын да yetkерә. Һез моны уйлаган хәбәрдәрегез һезнең аудитория менән ул килешәме, юкмы аудиториягыз? Һезнең фикерегез менән? Һәр бер блогер үз аудиториян таба, сөнки уныга язылалар, ул блогерга охшаган кешеләр. Минем аудиториямда миңа охшаган кызлар бар. Алмаздың аудиторияһында уныга охшаган егетләр бар. Сөнки уларга без охшайбыз, улар бездә үзен табалар. Алмазга күбрәк кызлар язылган. 72%. 72%, әйе. Просто ул матур егет. Шуның аркасында. Шулык, мәсәлән, бәлки безнең дә Башкортстанда яйла башкорт блогерлар арасында, мәсәлән, 14 июньдә бер шәп бәлки сара үткәрергез. Бұл инде шундай шәп һезгә идея биреп торам мин әлеге мәлдә. Идея бар. Идея 14 июнь матур итеп торып блогерлар көнен үткәреп, кемдер блог төшергә килә, үзенең бөтә булган яхшы сифаттарын күрһәтергә теләй икән, бит. Ошо соракта бәлки шуларга ярдәм итеп эш башкарырыгыз. Гомумән әйткәндә, бармы кешеләр нисек блогты башлап китергә дигән һорау менән язучылар бармы, юкмы? Әйе, көн һәм язалар. Көн һәм язалар. Нисек ярдәм итәһегез? Советом. Совет. Юк, иң актив подписчиктарым менән без личный встреча проводим. Улар менән һөйләшәбез. Улар үзләренең про свои мечтания рассказывают. И мы им как-то помогаем, но в большей степени советами и отметками, разумеется. Шулык, әйткәндәй, кызганычка каршы бит инде тормыш бугас бөтә яктан да шундай аяныслы хәлдәр дә бар. Кыен хәлгә калган, мәсәлән, авырып киткән балаларны әгәр дә күрһәк бит инде, безнең хатта күздән яшьләр атылып китә. Уларга улар һезгә мөрәҗәгать итә икән, ярдәм итегез дип. Һез ярдәм итәһегезме, юкмы? Иң алда документальное подтверждение һорайбыз. Сөнки алдап язган кешеләр бик күп. Шуңа документаль подтверждение. Димәк, мутлашучылар да бар арасында. Даже бер инәй, даже вот безнең күрше райондан, Баймактан, шундай
вроде Баймактан, что өзін Баймактан тип алған. Но, скорее всего, фейковый аккаунт. Либо взломанный аккаунт. Шунда өзінің, типа, балахы, әлемекеме навыры, тип, қойғанда, меңе шо информация бергендер, хеңліхі, даже апайнан хорамайда, шо инейненді. Хорамайда, меңе шуны еверіп, менің знакомый бұғас, мені халып, где-то 1 сағаттан меңе айтылар. То, что был информация неверная, оның аккаунтын взламывать кендер, тип. Ага. И, то есть, шундай да случайлар была, шоға бәд тоже проверять рет решават. Скромный, әзгізлі блогердар, тип, бізге хабар еткерелер, нишләп улай, тип, құрағандар? Қоялауыт. Сөнки біз өдібізді өрәнге біз ашлайған түшірге бірәмі кейіп сықмай, біз перезаписываем. Онда тура эфир шуға қиын. Біз максимум 30 секунд төлі. Онда 1 сағат төлі. 1 сағат қиын. Блогеры должны нести культуру в массы или полезную информацию. Что несут эти блогеры, Тиган? Какое у них образование, Тиган? Образование төліп сұрғам. Ниндей, немеге халыққа файдалығығыз? Тәусиратта, мұна мәселен Зарина, хин алып әйткәндә, бұна қазір хине яқлашырға тура келі, біздің телевизор қараусылар алдында. Бірісінен, хин битінде нисек дөріс ғыммен өзіңді қарарға, қатын қызға, нисек өзіңді қарарға, өзіңді нисек матур тұтырға, өзіңді мәселен шулық бар екен түрлі кебеттер, ұшы кебеттерге келіп, хин көрәтәң. Мәселен, шулық башқұрт кейімін қайдан алырға. Біздің бетінде қызғанысқа қаршы теп әйтәйек бекен, бұл байрамғына келіп ете, милли кейім байрамы шул вақытта ғана халық іздей башлай. Әміна, қайдан мәселен милли кейім алырға? Қайдан мәселен өзіңді жақшы түрлі процедуралар өткәріге? Несік өзіңді хаулықны бұлдырырсын? Қалай әбәт, мен өсін бес сөйлетім. Әйе, шуға мен ебет қыз боларақ, мұна мен қазір Заринаны яқлайым, һәм әлбетті өз сұраударына әлбетті біздің Алмаз өзі яуып бересек. Зарина өсін өз яуып бердің, менге бірдім әйтіп әйтменің. Так, менің блог немен файдалы. Біріншіден юмор. Біріншіден қайда можно запчастар достать машинаға. Екіншіден қайда можно быстро тивген айтып, шыныларын етерге. Бұлай қарағанда, әйткенде, білмейм, немен файдалы. Мен, ол, кстати, хорау тұрағында ойлағанда жоқ. Осыны әйткенде, өз-өздіңді мақылауы бек қиын. Қиын ол сеттен қарағанда. Мен бай Зарина өсін есче айтайын теген, наверное, Заринаның нендей файда теген, ол матур қылды. Ол матур егіт. Бес болды. Короче, ойлап қарағанда біз какой-то файда келтірәбіз, біз настроение көтерәбіз. Либо біреуінде информация, мәғлуметтің достоверныйын біз берәбіз. То есть, біз новостной паблик, грубо говоря, біздің блог, который ничем не ограничен енді. И вот. Yok, her vakittағыса мәғлумат бұға сол мәғлуматқа несі қараға керек? Ең бірінші тәусиратта оны текшіріге керек. Анализировать керек. Текшіріп, қарағандан ғыңғына өз бетінде несекті бұл халық алдында яуаплығығыз. Мәселен, бәлкі ол фейктіғыз таратып ятағыз, бұның үсін бетінде өдігізді біліп тұрағыз. Шуғала, біз проверяем ол информацияны. Если добавить, то удивит аңламайынса, кішіге файданы келтірәбіз. Сөнки многие писали то, что мы, например, не слушали башкирскую музыку, мы даже не знали башкирские песницы. Благодаря вашим историям мы теперь слушаем башкирские песницы. Мне пишут русскоязычная моя аудитория. Плюс мы. Плюс один. Шунда харау кеген, Алла бірға, Өфі қалағана 450 ел тула, ұшыға қарата, һез ниндейді болға материал ішлерге ойлайығыз мы, yok ма? Зенхар яуап берігіз дегендер. Әлбетті. Өфі қалағаны яратағыз бұғым мен? Конечно. Біз бұнда яшап атауыз. Немеген яратағыз? Бүттінімген яратағыз. Матылығын, халығын, менталитетті. Сөнки икінці ерға көскі келмей, көсіп бұмай, сөнки біздің хамақ менталитет бір ғадела жоқ. Біз бұныға өренген, бізге мұнда хайвет. Әйткәндәй, бізге әлі меңе әйттілер, Зарина шығыр ятларға ярата деп. Әй. Нендей шығыр яратаға? Менің шығырдарым ол грустный, илатқыстар. Шуғалы кіші оны, наверное, яраталыр. Менің ең популяр шығырым ол атайым тұрағында. Әйткәндәй, мен Уфаға көсіп келгенде, менде семьямда горе случилось, у меня папа потерял. И я, наверное, нашла поддержку именно в аудитории своей, потому что они прям очень крутую поддержку мне оказали.
Вот. И с тех пор я как раз таки веду и блог. Моя Моя первая была проблема, которую я раскрыла. Тимәк, үз проблемаңды Чығыр аша күрһәтеп. Мөмкин булһа, әйдә безнең тура эфирда, әгәр дә яттан белһәң, укып ит. Так, иҫтәрмен микән? Атайымды ҡайтырығыҙ әле. Бик күп йылдар инде үтһә әле. Ҡабер һалҡынында инде күптән, йөрәккә йәшеп туңһала. Атайымды ҡайтырығыҙ әле. Тик бер генә килә күрһәм. Һағындым бит атай һине тиеп, сәстәренән килә үпһәм. Атайымды ҡайтырығыҙ әле. Тик бер генә уныһын әйттем, уже итәмәйем, ғәфү итегеҙ. Минең видеомда хатта минең күҙҙә йәштәр сыҡты. Мин һөйләй алмайым уны, миңә бик ҡыйын һөйләргә. Сөнки мин үҙем атайһыҙ үҫкәс, мин Заринаны аңлайым, нисегерәк ҡыйын икән был һөйләргә, хатта минең күҙем йәшәнеп китте. Тағы ла шундай тәҡдим бар, егеттәр һәм ҡыҙҙар, беҙҙең яратҡан Башҡортостаныбыҙҙы йөрөп, бөтә тәбиғәтен төшөрөп күрһәтегеҙ әле. Бәлки туристар күбәйер тип, шундай. Һеҙгә тәҡдим килгән? Рәхмәт. Был реально онлайндан әле яҙғандар. Бында алдау юҡ бит. Мына беҙҙең килеп тора хәбәрҙәр. Ничесе. Шу хәбәрҙәрҙе мин һеҙгә уҡып торам. Ничесе. Аҙаҡ килеп ҡарарға. Бөрйәнде күрһәтеп йөрөй беҙҙең иптәш Ҡарағолов. Иптәш Ҡарағолов беҙҙе 2 йыл элек сплавҡа саҡырған. Шунда беҙ Бөрйәндең матурлығына бик һоҡландык. Мөрәжәғәт булдылар. И шуға рәхмәт. И сплавтарға, мне кажется, нужно ездить. Мы прям показываем все это, места, куда нужно ездить, где можно остановиться, все это показываем. Бында бит инде, Ағиҙелдән йөҙөп төшөү һуңғы йылдарҙа бик популяр була башланы. Бынан тыш бит инде бында дөрөҫ маршрутты күрһәтеү һәм ундағы булған шундай лайфхактар эшләгеҙ бик һәйбәт булыр ине, блогерҙар күрһәтә, быға бик шат булыр ине. Сөнки беҙҙең нисек халыҡ бит инде ял итә, ҡайһы берҙәре белмәй. Эләктереп алалар да, әйҙә киттек, һыу төшөргә, нитергәме. Һәм өҫтәүенә шундай үҙеңде нисек тоторға, үҙеңде нисек дөрөҫ ҡағиҙәләрҙе күрһәтергә, һеҙ булышлығы тәғіп был бик яҡшы булыр. Мына һеҙгә минән шундай шәхси тәҡдим. Башҡортостан буйынса йөрөп, төрлө ҡалаларҙы, төрлө ауылдарҙы күрһәтеү бармы планда, юҡмы? Беҙ күрһәтеп йөрөйбөҙ шикелле, һәр ваҡыт барғанда күрһәтәбеҙ. Ҡунаҡҡа сыҡҡаҡ, төрлө блогерҙар, төрлө райондан, төрлө ауылдан, төрлө ҡалаларҙан бит инде. Ҡунаҡҡа саҡырһалар беҙ ысын күңелмен, асыҡ күңелмен барып итәбеҙ, күстәнәс тотоп. Шуға саҡырығыҙ, беҙҙе һеҙҙе саҡырабыҙ. Миңә Айдар тигән егет беҙҙең бит инде ҡайҙалыр ошонда йәшәй, эргә-тирәлә. Ул ауыл блогын апара бит инде. Был ауыл блогында шулыҡ әтәстәр менән, тауыҡтар менән бергә шаярып, уналарҙан йәшенеп, йәйһә ҡасып, бесәй менән аралашып йөрөүлә минең өсөн бик ҡыҙыҡлы булып тора. Бик ҡыҙыҡлы блог, сөнки беҙ ҡалала ятып, ауылды һағынабыҙ, шуға уның блогын яратып ҡарайбыҙ. Мына ҡатын-ҡыҙҙар ашшоу блогын алып барған беҙҙең блогерҙар бармы, юҡмы? Бар. Унған килен. Как фамилияһы еще унда булды? Белмәм, Унған килен тип яҙһағыҙ, Яндекста килеп сыға инде. Тағы ла, шулыҡ башҡорт хужабикәһен әйтергә мөмкин. Башкирская домохозяйка. Башкирская домохозяйка. Хужабикәһе, сөнки... Бик тәмле бешерә. Бик тәмле бешерә. Безнең блогында бөтә нәмәләре бар. Тағы ла, төҙөлөш буйынса, кемдәрҙе ҡарап бараһығыҙ? Альберта Гаймуш, Башкирская домохозяйка. Как вы могли забыть? Юҡ, ҡыҙғанысҡа ҡаршы Альберт уҡатлымы күп һалмай. Дамир Илгамыч. Әйткәндәй, Дамир бик матур итеп тороп төшөрә. Өҫтәүенә, кемдәр тағы һеҙҙең башта бар? Иҫләп ҡарағыҙ әле. Строительство тураһында белмәйбеҙ беҙ. Һеҙ беҙҙән кейем тураһында, косметика тураһында һорайһығыҙ. Строительство тураһында кем бар? Блог алып барыр өсөн, иң тәү сиратта бит инде күптәре беҙҙең ҡурҡалар камеранан. Мына хатта һеҙ эфирға килер алдынан, башланыр алдынан һеҙ нисек тора инегеҙ? Иҫләйһегеҙме, юҡмы? Иҫләйбеҙ. Ҡалтыранып, ҡолап төшөрҙәй булып, аҫҡа төшөп китерҙәй булып тора инегеҙ. Йәләп өйрәндегеҙме?
Сөнки без бер нәмәне дә күрмәйбез, һине генә күрәбез, һөйләшеп тик торабыз. Шуны әйбәт инде. Безне кеше карай дип та уйлап. Гомумән әйткәндә, достар, шундай һорау һеҙгә, төрле проблематиканы төшөргә уй бармы, юкмы? Әллә ул проблематиканы гомумән әйткәндә, менә мәсәлән, һин юмор өлкәһендә икән, тик юморымызда гына эшләргә кәрәкме? Мәсәлән, һинең алып карайык лайфстайл икән, тимәк лайфстайлды гына алып барырга кәрәкме? Әллә төрле икенче темаларга ла, мәсәлән, шул проблемалары булган урындар, мәсәлән, шул бит инде калла йөргәндә лә без күрәбез, кайдалар ер ята, төшөп таяққа қарай, автомобильдар йөри алмай, қайдалар һыу басқан, қайдалар шундай теге біздің битінде кәкірсүкіш күрәтә бит инде, ошондай бөтә булган проблематиканы, һәм унда юмор да бар, һәм әлбиттә проблемалар бар. Һинең шундай юлга басырга уең бармы, юкмы? Ысын әйткәндә бар. Мен уйлагайным, башка шундайрак бер идея килгәйне. Мен теге Казанга барып кайтып, карагайным, ничек унда вот элекке хрущевкалар, нелер эштелген да инде. И вот охота саккына әйтергә, монда әле вакытта уйлай башласаң, ул кирәкме икән ул дигән вакытың үзеңнең китә бит инде. И минең юлым весь ошо проблемалар освещать итәргә бит. Мен үземсә, короче, репост эшләп, үземсә үземнең хүзләрде әйтеп освещать итәк барам. Иногда вот охота шо хрущевкаларды алырга ла, нормально итеп, короче, мекән штукатурка коеп куярга, нормально матурга итеп, рәтлеген әйтеп коеп куярга. Шундыйрак вот проблемаларды, вот честно, үзеңнең блогта вот охота. Юк, менә булдыра торган, чөнки әйткем килә, төрле бит инде һәрбер хрущевканы дип әйтәйек бит инде матурлап бизәп сыгу өчен сыгымдар кирәк бит. Монысын акса кирәк. Мен ведь тоже уйлаган, секунда, теге волонтерский отряд асырга тип, Азамат дип назвать оны. И как раз таки шул волонтерский неге? Волонтерларга как раз сбор эшләп, халык аксагына эшләргә, потому что халык эшләмәгән берлә эшләмәсәк мен аңламыйбыз. Тип уйлайм, бу минең генә мнение. Менә бүген әйтергә бирәләрме дә сөйләйм. Кызганычка каршы бөтә проблемаларны безгә күрәтергә ярамай. Әйе, һәр вакыттагысы әлбиттә һәр вакыттагысы кешенең һүз булгас, ул үзен иң беренче уйларга тиеш, һәм инде азак бөтә булган фикерен җиткәргә тиештер дигән өметтәмен. Һезгә зур рәхмәт, вакыт табып килгәнегез өчен, шундай шәп, якты, күңелле булганыгыз өчен һезгә зур рәхмәт. Һәм әлбиттә һезгә яңа кушылышларга, һезнең бөтә булган кушылган кешеләргә без инде һаулык теләп, озын гомер теләп, һезнең менән хушлашабыз. Шулай дип, дуслар, бүген тик һезнең өчен мин Фатих Муллахматов булдым, һезнең менән хушлашам. Киләһе дүшәмбегә тиклем. Һау булыгыз.